ملیت مشوانین هجام مراد کرم بو نامزد AK Parti'yi İstanbul'u Tayyip Spasya Serokumani Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Seroki AK Parti kir ku ev veki namzedes nişan kirnu u ev erkek piroze bovine Spasya her vaha aliyendin in ittifaqa cumhur kir Murat Kurum mijariyen berdevam dikin dişin İstanbul'u شروع سیاسی الهامی شک مهوانی منه سلاف بوده که الهامی کسی که کود سیاست ها ترکیه تو گلک باش تحلیل که گلک باش ناست که سیاست ها ترکیه که الهامی دخوازم بزنم یعنی مراد کرم ناوک دهات چاوری کرن کو او به کاندید استانبولی لی هم بری اکرم اماموğlu navek biheze gora bahveriyate dikare namzed şaridari İstanbul'u bir dest bakit çavad bina. Yani şöyle anlatayım. Ez uha bejim perseki gelek de cihdaye ya rasti Serokomar Erdoğan helbijartına İstanbul'e garanti dibine. Jiber ve yeki ji Murat Kurum kir namzet. Diyare risk nabine. Eğer risk ditti ba de Selçuk Bayraktar kireba namzet. Le diyare باوردکه استانبول با آسانی به دست بخواه گلک سدمن و هنم ده هلبجارتنه کی گشتی هبو دیسا کریزا آبوری هبو روش خراب بو لی همو اپوزیسیون دجی و بو ده دیسا جی هلبجارتنن پارلمنتوی و سرکوماری به دست خستن نها لوی درجی دستلات avantajı ki zede dest evande o Murat Kurum avantajı xoş zedene sedemin ve zedene le du sedemin bengehin hay yek jivana destlat هلبجارتنه کی دا نو دس خست یا دوام جی شر خندکان دناوا کردان دا گلک تحریبات چکر کو او کرد نکارین خود د کولانان دا خو ifade بکن یا دوام جی هولا دربه پازده ترمه کو دناف ترکان دا گلک زیان چکرنه هر چقاس پرسگریکن مزن ین آبوری هبن خلق برچی بنجی دیسا جی پارتین دستالات دویا بو هیچ سر نکتبا لی ام دبینم برواجی چه دبه ده همان دمه ده نها ام دچن هلبجارتن شارداریان و نام استانبول و نام زتن و ام دبینم که ilhami tuzane mesela dengin Kurdan le İstanbul'e gelek ring tindidin الگورا bahveriyat nave Murat Kurum nave ki pozitif bu Kurdan tu çavadın erkinen. Hayır, pozitif bir isim değil. Naveki pozitif nine, erenin nine. Le Ekrem İmamoğlu ne pozitife. Sala 2019'da Kürtçun denge xwadan Ekrem İmamoğlu diji AK Parti beyku hevditin hebben bazari hebben be şert û merç piştgirî dan lê divê hilbijartinê de em dibînin rewşekî wan nîne êdî Kurd taybet Dem Parti êdî bê merç bê hevdîtin bê bazarî piştgirî nade tu aliyekî û li bajarên mezin jî taybet ji bo İstanbolê jî ev derbas dibe ev rewşekî wiha ji ber ku heye Ekrem İmamoğlu ji bo İYİ Parti jî rewşekî wa heye ew jî dê namzetin xwe cuda nîşan bidin ev hemû ji bo Ekrem İmamoğlu dezavantajekî mezin e. Birêz şeket mijareke gelek giringanî ziman
گر bi Kurtî tu bersiva min bidê yanî gava ku Kurdan dengdana Ekrem İmamoğlu bersiva İmamoğlu ew bû tabloyekî Atatürk anî Diyarbekirê pêşkêşî berpirsyarên HDP wê demê niha Dem Partî kir. Duyem jî di hilbijartinên parlamentoyê de, di hilbijartinên serokkomariyê de Kur tifê de nedîtin bi nêzîka hiyal gel CHP re. Yani gora bahveriya te di vê hilbijartinê de sekna Kurd divê çi bê Kurtê ger tişmire bêj. Tiştekî bêjim ji te re. Yani sala 2019 de me 11 civan çêkir ji bo Ekrem İmamoğlu. 11. Pir. Yani her dere dinyayê kurmanc hatin ji bo wî ji bo helbirjatinê ji bo ku alîkariya wî bikin me 11 ew kir ya Kemal Kılıçdaroğlu bu inga û İlbaşkanî ve Canan Hanım bu Ekrem İmamoğlu yani me tiştekî pir mezin kirin televizyonda basına ya mezin de gişa de jî derket ew ama piştî wê carke tenê jî me nepirsî ev yek. Belê. Ya doya jî do yani bavê Selahattin Demirtaş rahmet kir ji tirsa nikaro bêje bera serê sav be. Yani dibe ev iş. Belê birêz İlham Yêşik spas bo te Kurdiya te jî gelek baş bû cara wêrê goma xefîn bevdûre bi Kurdî em qise bikin. Spas bo te.